sababu pano. Kutoka bwana mtu kwa yuko. Sina kitu kama. Ndio nani sio kwa nambo sio kwa baadaye. Ndio bwana katika. Basi koni watu akugaliza ganji. Amai akukusa jina kwao. Awo. Aya matawi yanji. Lero kugakona akabaka kona amene wowo. Azigaliza cyane. Ukakala president ukakala msogoleni. Think about your people, what is going in their mind. After the journey, it's not enough to say, it's not enough to say. Hili utipatala. Jibati kutoka maisha tunazo kutoka maisha. One day, next year. Kesho tukamaliza. Datega. Na usiwa ile uti. Maiko. Peleka malio. Na peleka malio. Ukafika kumsigo, hili mambo la sika ni malio. Jibati hawa ni malio. Peshe tuangalia kufika kuja na pesa kwimbi akabulia wina hakuna ngada sana kwa peshe pia kama mtu wa mtu huyo ana adadi la sita shirikabi adadi ya mtu akuro mtu mozi inuyo tikakuwa na nutochi magoti yanga magoti ilu ndilo amuna watu akaza watu amali watu abambo watu alipazwa mbili amadalira inuyo ena makukudani mukumana mujanoka ulipekena kalikose ena kudedwa umale kuvuta they think you have something ume mulibe and what is painful chofuta kwambi chonna kuti wakulisa chinango apo akataka kule zitu mushopu mo adula soko muntu ofutikayo ameyana divotera ifeyo ndalama za sokozo ifeyo tikadwala ndege kunja iwo akadwala akasa kuchipatala kopo kana mapamo inafair ai nyati kamane na izizi mwina mulungu anapangana kuti ndiwe mboma ndinene izizi mulungu akafuna kukwisa chito ama kupengesa anapengesa kamuzubanda analoka chochilebe kupengesa kuyamba na yazungo mwana kupisa ndikabera kamuzubanda ndikupengesa ndikuzamba na yazungo yana kupisa kumwepo ndikuzabwera abakiri ndikupengesa gamba naandika muzwe mwenu ineyo niliboma ilili wanipengesa nane so wanipengesa nane wanipengesa amarawi akume Mungu sanga kutume usa kupengesa so umaomba hii ndipedwa hii nani manga zo pedwa sindi ziganiza libezo chito zo mangi dwa libezo chito ndikakala ndikamaja ndikuja kuno kwino saopa ndikabepela saopa nimanena kuti ndinabwera wa maliseke ndizabira yangoni to yetu ngani sisi September ngani siku lowe ruzibwa mukapita bamaliro amino uje wapita ujasimza muona aso ndakana siku lati weruzo ndiye izizi tikamba bazi magari moto tikamba hapa magari moto wa gari moto ndichani ndaka amina msukulia serikali tunafuna serikali unikali lituro amayanga amambwanga achumwene yanga abale yanga mukavote manzeru chimene tukufuna ine si upresidenti kweli sina lazima teka kukonza dziko uli kuja kwa boma ndikanati tukonze uli kuja kwa boma ndifuna ndilikonza dzikoli ndikalitenga ndikulikonza saza pezeka so wina kubwera kupanga zake za misala zimene zimachitika nthawi zonsezi ayi chifukwa anthu azakufunzira kuti apopo palideko tizasesa manga kukonza muzatamata mulungu kuti dziko lanu wakubwezerani